Ibe byiza ndizera ko mukomeje kugubwa neza cyane, ndizera ko ibintu bikomeje kugenda bimera neza. Uyu munsi ishami ry'umuryango w'abibumbye cyangwa se UN cyangwa Loni nkuko ubivuga yafashe icyemezo gikomeye gishobora kugira ingaruka zikomeye ku mutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Haranira Demokarasi ya Congo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Abayobozi bakuru ba Fdrl, AFC M23 Twirwaneho ndetse n'umutwe wa ADF bashyizwe ku rutonde rwafatiwe ibihano n'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano. Ni bande baziriki nizengaruka ibi bihano bishobora kugira, ese bishobora guhindura ibintu ku rugamba no mu biganiro by'amahoro? Ivyo nibyo tugiye kurebera hamwe kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Ubwo ndabakubwira nyuma nze nanakubwira ibyo aba bayobozi bose bagenda bakora nkwaye ikaze. Abafatiwe ibi bihano ni Brigade General Sebastian Uwimbabazi uzwi nka Gilbert Kimenyi cyangwa Nyembo Kimenyi. Itangazo ry'akanama ka Loni rimugaragaza nk'umwe mu bayobozi bakuru ba Fdrl. Uwimbabazi wavutse mu mwaka wa 1968 akomoka mu murenge wa Murunda mu karere ka Rutsiro, ubu akaba aherereye muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ubwo jenoside yakorewe abatutsi yabaga mu mwaka wa 1994, Uwimbabazi yari umujandarume irwamagana muri prefecture ya Kibungo kugeza ubwo ingabo za RPA inkotanyi zayifataga agahungira i Nyanza. Mu gihe Uwimbabazi yageraga i Nyanza, abavandimwe be babaga mu mutwe witaga Dragons wica abatutsi muri komini ya Nyabisindu no mu bice byegeranye muri Gitarama. Uwimbabazi avugwaho kubaha intwaro. Akanama ka Loni kagaragaza ko Uwimbabazi akomeje kugira uruhare mu bikorwa bibangamira amahoro, ituze n'umutekano muri iki gihugu akanabishyigikira. Undi wafatiwe ibihano ni Colonel Gustave Kubwayo uzwi nka Sirikof, niwe wayoboraga ishami ry'abarwanyi badasanzwe ba Fdrl rizwi nka CRAP kuva Protégeni Ruvuga imikorere, wamenyekanye nka Colonel Ruhinda yakicwa mu Kuboza 2023. Kubwayo yavutse mu mwaka wa 1969, akomoka i Karago mu karere ka Nyabihu, akabashinjwa kugira uruhare mu gutegura no gushyigikira ibikorwa bya Fdrl byibasira abasivile birimo kubashimuta irango yishyurwe no gukoresha umutungo kamere wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Mu ntangiriro za Kamena 2026, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zafatiye ibihano Colonel Kubwayo, zisobanura ko yanoyoboye abarwanyi ba Fdrl bakoreraga muri teritwari ya Nyiragongo mu mwaka wa 2022. Raporo y'impuguke za Loni zishinzwe umutekano yasohotse mu mpera za Kamena 2026 igaragaza ko Fdrl ari umutwe ukibangamiye amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari kose, kandi ko ikomeje ibikorwa byayo ndetse no kwiyubaka ibifashijwemo na leta y'i Kinshasa. Fdrl yivugira ko ifite abarwanyi barenga 10,000 kandi hafi kimwe cya kabiri cyabo ari bo bakora ibikorwa bya gisirikare bihoraho. CRAP yo ivuga ko ifite abarwanyi barenga 20,000. Loni n'inzego z'ubutasi zigaragaza ko Fdrl yose ifite abarwanyi ari hagati y'3,500 n'2,500. Amasezerano ya Washington yo yagaragaza ko Fdrl ifite abari hagati y'3,000 ndetse n'3,500. Muri Kamena 2025, igisirikare cy'u Rwanda cyagaragaje ko kugeza icyo gihe Fdrl yari ifite abarwanyi bari hagati y'7,000 ndetse n'10,000, kandi iyo bamenye ko bagiye kugabwaho ibitero bivanga mu baturage basanzwe ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Umuyobozi wa Alliance Fleuve du Congo Mouvement du 23 Mars cyangwa se AFC M23 Naanga Kone Nzenze Imani ushinzwe iperereza n'ibikorwa bya gisirikare muri iri huriro na Brigade General Charles Sematama uyobora umutwe wa Twirwaneho korera muri komini Minembwe, nabo bari mu bafatiwe ibihano na Loni.
akanama kayobowe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Nyakanga nikagaragaza impamvu kashingiyeho mu guhana Naanga keretse kugaragaza ko ihuriro AFC M23 abereye umuyobozi rikubana n'umutwe wa ARC M23 wafatiwe ibihano na Loni ko kuri Kone Nzenze nta kindi azira uretse kuyobora ibikorwa by'umutwe wafatiwe ibihano. Brigadier General Sematama we akazira kuyobora umutwe ushinzwe kwica abasivile, kwinjiza abana mu gisirikare no kujya bikorwa bihungabanya amahoro n'umutekano by'abaturage. Aho Mohamed Rumisa usanzwe ari umuganga mu mutwe w'iterabwoba wa ADF akaba n'umuyobozi ushinzwe ibikoresho bituruka hanze nawe yafatiwe ibihano. Loni igaragaza ko akomoka i Kampala muri Repubulika ya Uganda. Ibihano bya Loni bikubiyemo gufatira imitungo yaba iri mu bihugu binyamuryango, kutemererwa kubikoreramo ingendo ndetse no gutabwa muri yombi na polisi mpuzamahanga Interpol. Ibyo rero ni bimwe mu bihano byafatiwe bamwe mu bayobozi b'iyi mitwe itandukanye. Abayobozi ba AFC M23 nabo baje kwisanga kuri uru rutonde rw'imitwe yitwaje intwaro cyangwa se abayobozi b'imitwe bafata ko yitwaje intwaro yafatiwe ibihano. Aho ni bimwe mu bikomeje kugenda bihangayikisha abandi, kuko igiye gufatira ibihano Kone Naanga uyobora AFC, kuko bura Kone Naanga ntabwo ari we uyobora AFC M23. AFC ni ihuriro ahubwo ribamo M23. Ubwo rero nawe yafatiye ibihano azira ko ayobora umutwe ari gukorana na ARC. ARC ni igisirikare cy'iyi M23. Ibi rero byakomeje guteza impungenge kuko ubu kugeza amagingo ya Kongo niyo iyoboye akanama ka Loni gashinzwe umutekano muri uku kwezi kwa Nyakanga cyangwa se uku kwezi kwa karindwi. Rero harabifata nko kuba ari ukwihora cyangwa se bikaba ari igitutu yashyizweho na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Baravuga ngo uyoboye aka kanama ndetse nabo bari kumwe. Ibyo ni bimwe mu bitari kugenda bivugwaho rumwe n'abasesenguzi batandukanye mu bya politike, bavuga ko bishobora kuba gufatirwa ibihano ari impamvu za politike n'ibibazo biri hagati y'iyi mitwe ibiri. Ubwo ndavuga AFC M23 na Twirwaneho ibibazo bafitanye na leta y'Kinshasa, naho Brigadier General Charles Sematama uyobora Twirwaneho we ibihano yafatiye bavuga ko bamushinja kwica abasivile, kwinjiza abana mu gisirikare no guhungabanya umutekano. Ibi ni bimwe mu byaha bishinzwe kunze gushingirwaho mu gufatira abantu ibihano mpuzamahanga. Ariko none abakurikirana hafi by'umutekano hano mu karere ubona ko Twirwaneho yo yaje ari umutwe urwanira abanyamurenge batandukanye ndetse bagabagaho ibitero n'ingabo za leta y'Kinshasa. Harakibazwa impamvu impande zose leta y'Kinshasa ivuze zifatirwa ibihano ariko leta y'Kinshasa ikaba itafatirwa ibihano. Turavuga u Rwanda, abasirikare babo bamwe barangajwe imbere na General Mubaraka Muganga bafatiwe ibihano, ndetse urabona muri M23 Major General Sultan Makenga afatiwe ibihano. Ari benshi bagiye bafatirwa ibihano kuko kibaza impamvu FDC ndetse n'abo bafatanya badafatirwa ibihano. Naho kuri Fdrl ho bigaragara ko bisa nko kwica iperereza, bashaka no nyine kugaragaza uburyo batari kumwe nayo, kuko impamvu iri kuvuga gutyo nuko ubu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niyo yoboye akanama ka Loni gashinzwe umutekano. Ngo turategeza turebe uburyo bimeze, ariko hari icyo ushobora kwibaza: ibi bihano bizatanga umusaruro? Asenguzi bavuga ko ibihano bishobora kugabanya ubushobozi bwo kubona amafaranga, kugabanya ingendo z'abayobozi, kongera ubufatanye bw'ibihugu mu kubakurikirana. Ariko hari n'abavuga ko iyo abantu bafatiwe ibihano bakomeje kuba mu bice bitagenzurwa neza na leta, kubishyira mu bikorwa biba bigoye. Ntekereza ko ari nabyo bizagaragara cyane. Ibi rero icyo bivuze mu karere cyemezo kije mu gihe ari imbaraga zikomeje gushyirwa mu gushaka amahoro hagati y'impande zitandukanye. Ibihugu byo mu karere bikomeje gusabwa gukorana kugira ngo nitwe twaje intwaro icike burundu. Abasenguzi benshi bo bemeza ko amahoro arambye azashingira ku guhuriza hamwe ibiganiro bya politike, umutekano no kubaka icyizere hagati y'impande zose.
ubwo mu gusoza icyemezo cya Loni cyo gufatira ibihano abayobozi ba Fdrl M23 twirwaneho na ADF ni kimwe mu byemezo bikomeye berutse gufatwa ku kibazo cy'umutekano burasazwa bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ariko ese utekereza ko ibihano bya Loni bishobora kugira uruhare mu kugarura amahoro burasazwa bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, cyangwa dukomeze dutegereze inzira y'ibiganiro? Hii ni The QuickTimes News, kanda subscribe nimba utarakanda subscribe kugira ngo dukomeze kubana bano bigisha nyagasana tanga bikomeze bibane namwe.